Gwa lek te pot ko kon nyogo chok pata ga me chule melne ka da mare kan ni mare tin la ba kala nyin gwa me ko de kan min gor kon e ban ben nyak do de kon linkel chana pot ko chana je chul ke liang dan kan chok lwa da kam kon wala wa kon ka chang ndio de me dong ni chang nyam ling chang karau wala wa kon ka chang ndio aroi mo gwa long ko kwini ni dang raw ta gore ta ne dang raw nek nakake di kan nakake nei ya ya ba ko ba rajin chalat man balat ramen bi balat en be chul dama nan ne kam chales ba kono ko ne do gwa ma tan man palpin ko bu kon kam bu kon muy bang kene ye ko bu ko lan min gor ko na bana len ka jen sang jogo men ane kene bible brother kam beri yeni yo Long to like test brother. Tell like my dear long. Some la mat chala the manjuda. I mean, cherai ko che chom along. Ke mission right ke great controversy na me. It gives you a mixed feeling. Kuji ye me de kula nga ke de tell no like do ke de would la kuji ta. Ko ti me ji te kwerin ju kwer ke je kana go ni tu ke de. Alabo to gui kon ga tamati ke tanken dit ken je tanken we wa ke dit ken ba tanken be na it's a struggle ka me gwa en o dong de kon ro tiem de kon tiem ro o ngot kor ken to ka ne de kon we still have to carry on the fight ja kon chal tin me ja roi kon wala ko cha ne dang ro cha ka nak go re ja long ye ne tin ling nda mo ba no ran lu jok kin dang jok te nyam nin dang ro te nyam ano biakul wote ga ngai moro ngolong ke kwini ni dang rawu de jakul na guamati chiran bete chop loy ga ne dang rawu ga changen wala ne mi chi nin dang rawu ke dok te nyam chi ga kwen chi ga ling ra jo ga te change je da mana ne david bugulu te ga chop loy ga ken ga ne me re jo ko ne me ke lu me jira me luon kwen Dairy book me cha got a great controversy. They you download online. Me tell you ke great controversy. They show Queen chapter 12, one chapter 17. Kajan gwa mo ba ta ga one de ne ga long chop ring ni gwa me de we take a chop like ke. Chapter 12 raja ke French Reformation. Chapter 13 raja ke Netherlands ke is Scandinavia. No. Chapter 14 raja ke the later English reformers. Chapter 15 raja ke Bible and the French Revolution. And chapter 15, man, and you call the right thing again, Chang and Walama. Share mission our focus a long time. Go take can the alter can be biblical significance, can chapter reality. But the Bible and the French Revolution could like two witnesses, and you call the right thing a long and Walama. I don't know. Chapter 16, do like the Pilgrim Fathers. Chapter 17, like arrows and mornings of the morning rather. So they go along and omiji take a time, ke chapter the TNA long. Kenyan boko cha go great controversy mo bo. Go aka go ibo di long ko de ji look ke ti dia la lat ke ti bo. Ko te la lat ke ta ngu check along. Sometimes you don't like to chop lo me di dung do pa la ko di ye ko. De wang dun yal ka kan bong ne to ko dong de yen wo te ka ngai mi te ka chop lo ai tin. Ban rai ka kan jong ne wal jok ti. Ka bong ma go along. De ji nyol tin dial kwerin kwir ga gwen jeng ni kana konyal kam goy ga kan mi je ko donge de kon chien ke chang te kon en ta ma ke de kon wa re te ka min lip kon je go ba focus along ka kan ka gen French Revolution ma long ko go de kon mu te ka chop loy ka ma right continent I know it was on it lat kon history along but re history ko mo gwe ne min je ka de min go atin kwir chon gwe ne ling lis ni tin yin je ko rodien no chana queen ka Bible ka revelation kwa the chana pe tin manan news cho ka wal kel bazin baraw den wa ka bazin bangwan den mata ra mi che je kon de je queen kon ba news cho ka wal kel bazin baraw den wa ka bangwan go ma ken yene je ka je kon che la ne ka mu wicked ne indian wotuk kala bili in barar koka
mitil pin nyen ka baka pot ka baka nak ka birin kien te pin du wesh indi was a chakwari ne ko kong pot jaten ka chud we mo chede ka Sodom ki Egypt chede ka Sodom ki Egypt kenin nang diok ka nus chu ni tintere nas ka dur ka tuk to goal ka tuk dole point ken tin chi liu diel gwech ka lo ka wo iba ka kun gwa te de kon ga long ka gwe gwa me chana rai ka kwini na nang rau tin chalat kon ga nin nang rau te wa but gwa me rai kon ko te ka le ma pal rar pin ko ka mitil pin me che ben goran go ba nei di tina ba ka nin nang rau di tina ba ka na ku we je na ka tin a we mi chat ka Sodom ka ne Egypt gwa de cha kwor ne kut pat jaten ka jen ku mer ka no cha lar go bi pain ken te pin wo chari ka nin nang jok ke nus ke cha chula ka tong nora go avon uru nang jok ke nus no ka ken gwa de ton bi kon wit in ma to yo ko kon bi kon te ga bi bil kon context te me cha lat kon de manan ne David ka gwa de ngi ye ka te ngwan de tu ro dien ka iro iro ngay con này chỉ coi chui cho long cái niệm cái bua cái để tiếng ngoan để thuộc cái but me la la no de mo yang cha goy la te ga ngoan de la thuộc tin no we kel be jiri ng long ne re Europe ke 17 and ke 16 ngene 1700 ni e France ke ngoan ne di chale ka na France ke jen gwa de dan so French stage thuộc tin la bo che te ga te ya le te ne di pel cha ro din je re we ke ne te kan ga me chala the age of enlightenment la bo cher mi chal ga je lip cheri kia ngai ngoa ni cái này nó chả điện gì cái ngay ngọt đó cái nhằm chả điện gì cái gì nó trong ngoan từ khi ra rồi nó thì giờ lấy human right thì luật cái anh ran chung cái công muốn là chung ran đó cái mà thế ran cái chung ran bậc cái quy gì bậc cái này cái chung ran thì là cái gì rồi chia là chung này quy cái ở đó để lá này mẹ chọn đó rong cái để thế này rong cái để thế này cái này chọn cái chung ran chết cố rong cái để thế rong cái để mít rong cái cha để ya cái này dia là thôi cái này chọn cái chung ran ko ro len ti chung ran cái ngune cái bậc cái này ka ngani rum ke go abi ke char lat ke queen to like who make the decision for others cher ka ta la te kwar to winners to ngu ja kwar ko abi ka na kum ka to ka nga kam ka long ko abi ke char ne ni dia lat ke ne di to ka ro di ka kan char te ibara ro to re ne ni te jiri me chi chet ka to ji ke ti ba cha di le ne ti ko ma gor ko ba na da ba ko ro chet ke wo society ba organize de ko ro li di ke de ko rul ka rul ma gwa ma loro de di ko de ran kam shonde ka ken de chwal ke age of enlightenment de ken ti de ti ken to ala me chi ko ba ke ben che to ga no cha look en age into your age of enlightenment ti me cha we lat ke ken gur ka na go ran kam go shonde human freedom ka nyoba ana cha le ko ke roi ni ke te chwal ke roi ko ki te chwal ke a tradition ne chet ko to nuor ke culture te jang ke culture te ne gul ke culture ni ken chawo ken culture ne to de chalat ke tel kwe ke lo ni ken to tel ke lo no te ke lo de te lo ne ko cher to lo ro die ki the age of reason na ku reason na do cher mat ke pin ba man lo ro de kana ba man ne je pin chawo la ne o te ke chalat na wal to ba gor ne ke ala kai ka ra ku mut ten mit ken te ke ala chu ko ro dien chu ma la bo te re al ideas sharing ko dong ba cher ken ba ga nywa ka ken cho gor ga me tu ken paper ko dong mi te ga me ngi me no dong ba bong ne ba ga le share ba mi te ngi bi share ne ko di ban me chi tuok jamen ray French ngi ko ne French me na te ne ga population ma to along around 16 million people but ka gwa de chi kon ne no de ba gwa chi population ne grow up to 28 million lo no ga jen we ye di ne ya long ka ngu ka European countries de ko no ka riang ne ja long ba no but dang ni me sha dang na society ni ken ji French lavo ramin nyam dien ki ne group nyam dien ko kwa
Louis the 16 jara men la kwor ngwa de dan group 1 no mo kwor mo ne jene roya la de me en go bana mat ko gwa me ne be ne ko nyal jogo mo en go jine bina bi garwa lo no ru de jene be ko tra ma guro bi ti tra ma te ga chuon ko ba kwor be we kwor de ni mi ku lar je mo ba ra mo ba we en roya roya ke ne de te ga number 1 to number 2 Canadian la bol wa ko Catholic because the church was the second to the monarchy. I don't know. So can te la kwar lo ko Catholic ka la group number 2 to. Kana ngani kana ne te giyo ne ke ne te la kel ko kwar gwa me la princess ko nguto kong to. So la nobles ka jan gwa da. Kan group 2 to. Then group 3 ka kan ne kong la lati. Kan lati ti taken in million of numbers. Ne te ne changa na thousand jikan ga chuk kan ne te reality. Kan bol wa ko ka kwar ken kel ka kwar kan ne kwa ne ngwan ti la roi tene ku ne ngwan ti ku kele ku kan ni yor ga tag ne pinya kan ne yor ga tag pinya kan ka gwadon ci kon ci dak bi ne ti ne ti ni ala ti chat ka kwar ti kan bi ko ngot ka mi kan tel loy di na tel ga yak ba ne la ne ku le la ti kan ne bi ku le chuita amma ne ci la de gui ga de wa te ka ching ma yala mari antinet dia wa dong me jira ma history god ne je ga no la chal ga ya kan give friend madam deficit ko wo na ga lia ka bot ko bi ne ko ko point da ba ni kwela la point la ni mi kwela la ne miem ka la wo ja na loy ne ni ku la ne kan tong mi den me cha gu ye ka ne ti pin ti ga ne ka ga na me be ti ndam enje ne nonga ti ndo ngwande kon kwana le ti ka ma chu ni ko ne ti pin ne ni ala ti ko ka kwa lo ko je kan mu ken ka ne ti ko ngu kwa ri la roi na ri mo je ka tol bo ka ne la wo tel ga ri me ji choi na be na la chu ne ti ku la ne kan ti ka ne ti ni ala ti tel ga ri mo ta ka chỉ mới nói chúa gắng mà đi chuyện bên chúa cái này đi million thì mà nó cần để chúa gắng cái này để thế này là thế cái vô ba system mình chạy establish cái ba lúc chỉ cần go rồi đó mà continue cái đua bên đó để continue cái gì ngay còn is a long history mà còn chỉ còn bị chụp tin là long one này và đấy giờ nó go rồi đó để cầm con mẹ thua cái rick thì còn đi bị con có lại cái đi đến thầm no so mấy cái thua cái nó chúa thua cái mi cái này which chane je no chwa kwar chwa na kan ga 1971 the lose no me cha conclude kan ndama me nyanta kwari na me point ngi konen go ti yale individual rights ke chung ram kel karare ke chung ran tin go ran ke kanangu kana freedom de awa kan ti dine kan rete karan kan lew lo no mate ga me chwa ga kuma bititin be yiga kuma mu ku protect na individual right kan freedom me che joy no shi kuma kan lalle kan to kuma kan marongo de gen chugoro dien chuma choku metega friend kan jilwa ko dia chogo daga kan en jilwa ko ti chal the second group ti they represent the bible ko kan ngani ke bulwa ko en instead baga la differentiate kan bulwa ko ti cha yara roi ko kan cha cho ngai no jilum bulwa ko ke le jwa ke le jilwa ko dien da ko kwa chu ne ke wo tradition ni te cha sata bata ga me yala king mu binaru and instead of agui kana Marie Antoinette kana lose kana King lose and kana ide cha wina daga kan to gur ni kan za the whole monarchy o ba na kuma king ma je wai kana je bina rodien kum ga rodien bine ne ide tot min cha je kan o mo nyen ko me de kum ne biya mat pin biya ra min gwi yene de ka wolonga la de cha mat pin to biya chu kwanya la you representative on yam to kan ga ga de kan guru nang jok ti guru nang re ti ne ku ne kan ga kon ga cha ga mo jor ba na constitution ma dong chak chu ro dien chu chak constitution dien constitution mutre da ko constitution mutre ko this is how anyen na ga ya langu na me na ga na two witness to kon lel kon gati and it ti kan we kan ji catholic te cha ga chen kan ga je then they also intend quick kan gon jeng ne metere dien che guru wo ba we ni ji catholic ko guru no ba we ni bible kan le re muka re ku muka french ko ade can ideas at all chonka france ko dien we do know and whether take it was the same time if I'm going to United States government the same ideas were established while in the United States individual right can have freedom no but you come to go history go on term but you can mention nyal corner demand and when ninte work and me yale pagan Rome Japan na ka ruon 538
gwa de pen ge je en pagan Rome point de chane la an go ramme mo kwore ne chale Justinian enje la emperor ja je ne chwe bom kwore ka de kan bom right ko chwe kan ya le je ne chwe kam nga chwe kam po be de tin ne chale vigilance enje la po ko jen gwa de dan lo no po point de from 538 chwe ngot ke mi ye ne weje mo ke le ngai ko no po la gar ge je gwa che liu bi po mo dong ben a woman in 1798 chết cái nin đi trả lại con thế trả lại con cái nin thế qua cái đó mà đàn 538 mới chiếu năng nó có 1798 bị thế cái 1260 years kia run đằng đi tin trả gore Daniel nin thế kis kel cái khu đằng rau thế dân bakel cái kén thế chỉ thua ngon thôi anh dân lát cái này chứ trả lại này chứ đó mà năng cái nin thế qua cái nó mình chịu ai có là bé nó có qua cái nin thế con nó phụ chú cái bé nó có qua điện bạn ngay con này ngồi anh ấy chưa tu cái French qua mẹ min kan chụp tin ne go ka gwa de che joy go cha kwar cha wide cha ngok ke chi ne la no bole cha ra dien bar ji we chi kwar den ko te go England ke ti wi de kong cha dien yo ke nin ga de kar ma cha tu ga different yo chwa wi no cha be chụp ko kon ko man let ke no different ko cha kwaren na ka cha ne la no bole ken de kom ga na ken cha ka wo je ken mo wa nyo ne ji wi ni kong ba kon yo ko mo ide ke ne ya ra dien bar ji we be chi ko kwar ko chụp gara no chwa de ja ga be pi ma yu to ga French como wona ino kwere la ju je no me yen ba ju ye ne kun chu rai me ke no ma chu lo ni ken chu ga ben la bo ba ga ben ye ke French me cha je ka ne re cha ro ma chu wu de ya le mi ya le General Napoleon dong ngai kon history ni ke dia lo ra ma chu la chu kai tin la bo ni ke ne dia te ba o ba French be te ko kan General Napoleon enyen ga re yuro garar pin ka chango wel ka pairo ka 1798 shegun me ya le Barcia mo kwere mbo chwe jak ko po be ngur tin ne gur ya le po pious che po pious chwe wo ko kene cha tu kan gwa me ne won kan religion kan kan tradition ente ma kan gele nyenge king friends ko gur kan bi nyenge king ne dia chi gele la gur bi nyeng ba ke ya lo ka rai ko de ka friend ko gur kan ne bi nyeng rai ko ke lu lono colleges te cha jo Catholic colleges te cha jo do kan ka ya lo ka friends gur kan ba wu no ni ngilien pa ngwa de gen ga tin ko ro but yeah she pop she woke up for no po fire so no fanya can be believe me she po fire me she liu ngai kon me cha chi la de kan ga de ko cha lum ni je wood kel me cha le Voltaire ya na yo ngan ti chu je long ke lieng roi ni mala jo kana ate ga religion me cha ya pe nyu ni dang wa ro che wen go ro ba nyu na ga pu en on la de chu ni dang wa ro je la do de wood rung wood kel ko be dak ne pe ni be tel mi ngoten he was one of the philosophers right ye la de no ego en religion cha sada be te ko ya la Jesus Christ mo go ga te mu ko mu be cha la ne de kon ram kel ronga en wo de dak pe they begin burning the Bible cho Bible cho burn ken cho lu ku zun de cha sada ma lo ko mo pa na tin cha wo ken to in se de ba ga cho le ke dul ko ba ga cho le ko mu e ke dul chere gwa la mat ke chere pinten the temple of reason gwa bina nyur tin bia cher kun bia ga wala din se do rai ko bina albo bina wala ne cher kenten kin ga pe gwa mo ko ro die na chi ko chum ne ko ba chek metek yo ko ngai wi die wo de te gon jeng mo wur ko ne long chane jeng me na no te ga ngu te ga le mi si pal ra re ngo ga pin ko they do not know they were doing the bidding te ga ma let ken bidding de chu ken chek metek chu kap aba ka kan ba yo ko jin ko dan wala ba cho le jin ko cher ba cho le jin goddess of reason rei ban ga dien me chika mat ko da cha ko declare kana kon bana constitution me jidit bana chak constitution me bi re tradition ke bi re religion chu kana chu mat pe nitel ke me chala ko gen tu ke me yala atheism ko do ngotel me yala ko wal ga me nan e chang le tel yala ngo ba chang chu ko yalla chi le nga ta ga da yim du ma tod me la guri gar de chu ko declare kan tel me chala na je ko da to tel ra me bi ro nyo gong pe ne ta ga ma pa le me chala ko tel ga chu gag na ngwa dia la no ken
gwas de la pal na tin chol ke temple ko gwas de gwas mo ne ken de wona alla ne cherken tin anje ne chi to ke no mo ano so mo lo no ke jen gwas me cher ke no mo chwa chu desire ke ne tel ma jala ko metitin ka nyo ba chu bible chu ke ke la metul wat ko tul re ko chu ken bible di al chu wang cha kon yo men an ken nen dang ro ti lut ken the old testament ken a new testament chu ken gen di al chu dok ken niam ne ni di al gwi ne di al ke wo cha re ken dan la roi ken no ne chal ke lia point za tu lia is just going to be an endless sleep lo no nien metul ke nien metul gu cha chu la ande me ko gwen jek ni men cha la bi parar pe ngwa me na ken ne uni to kwi ko chu ko rodien chu mat ko ba ne ndang re uti ti ba ka na ka ken ke bi ken bible li pege wal ken pege tak bi ken ga chu wang wa ma cha kon yo go jog bo ne no e ken bi pan ken de pin karun dang jo ke nus ta la bo cha ga bo ko arun dang jo ke nus ti min lot ka wa me na wa karun 1793 chenga janang ra wi ba kel ka pai wel kel ajen gwa de ga ka rai kon tin ke ne de cha ku me nang ken ka ya lu ka french e ken ne de la re ken te le bible me le ngutin te la rai ni ko ke ngu to ba la tin ken ba de nyo ke jun ga pai ba kel chunga wal boro ken ron 1797 cha la ro chu te ga government me chu ken religious restriction de cha la pin me na na tra me le nyo ga ngu ka pal cho ka nyo ga wo mo lo no ta me cha le ngu ken ne de cha na ken ne nang ro de cha na cha re din nyo ka ji li zin ta ko chi ga loite ka bible tu ko na ken ya me na go ken jwa re dia to bi ga rol dung right ko ti gwa we they only went to sleep they thought no cha kan na but cha din nyo ka ji ka nyo ba min dong de nyo ka nyal ko na go e ki chi bi ani nang ra uti ti ko ro ba na gwicho chana lo jo ba ka nin te nyam tu ga tu ko na nyen great controversy na me na ki me che chu je kan bo ga me che download on the website be chu lo ga long ko en kur kam go ke ni je ga me they have tried many times and we don't tell right no ba linga now but hey here it is right kon ku den wal chi njwa di alte kon chi goron ba che ngod right ko ngod te chung ni ka ba che ngod te chung go de cha kon nyo go jogbo ni no gwa de na ga tin na ga ka dor mi chet ke so dom ke ne Egypt no gwa de cha kwar patin ka dong le ran chu cha ke ye chu cha port ye chu par ke Jerusalem cha port ke Egypt na Sodom what is the bible talking about gwa de melat ka no di gwa de tuok ne metin gwa mi chet ke Sodom gwa jeng ni dia no gwa jeng ni dia chane ji gwa me cha mat pin ne ti cha chu ni dia cha ka de ko ba ka chole ke chu ni chere gwa de wana mane cher ken pin tin now ask yourself the question it is on that name is me go on we mon if you can think mi chi chara go ka go ne dang ro ke ne dang jok chi ken mat pin yo la te ka mala go atin keken same the same crowd de pot kara mitel dwere me jibiri ala ye chu ko jiram ke la la te mi jeng ma chalat ti la wang ne dia la pot e ja me ra mitel ngai morung tin baza tu ko pot ran ja nobody know they just say ran pot ke ja mi jira kwere ken ge cherken ga rodi na shamil la to ko cha pa la ken agui ken o te ken ga to ke da ngai ke ken re lo ni ken tel mo go amala to ka ken gwa to continent me charan palo jine le ni ke min gui lo do je ngu ji to ga ndam ke to go yi che ga la ren chan ro gui je ngan che gwe no dong tele man mo ngot loy da ở đó sao cuộc đây chắc rồi anh chơi quậy rồi anh quýt chiếu quýt đi bỏ trên cũng mình là quơ cái lại đi nhỏ rồi anh quậy rồi chơi anh quýt ở point này mà cái liều quậy nó mình tít nó bảo quá bảo đâu thua bảo đâu mười cái tiền cái bảo đâu mười cái miếng mà cái bảo là bây giờ là chết ở đó mấy sao phal cha rồi nó mò cả mấy sao con phal cha con là til cột til lật con cái tí giặc anh dân là cái qua mẹ nó Sodom cha gwa me cha nak tin gwa ni chine iti pere chari ken tele me gwa tin Egypt gwa pa lo kuzi gwa ne ko ne iti cha na jo kan tele ko me le ngotin ko tele ko ngotin ke che chum na ko dong ba chik mutik ba chu ka ba kan la ko dien and we do know that tele da ga ngane tele da ga Egypt that's why the Bible la no Egypt kan Sodom no chi go dong cha yi chu pat ke Egypt kan Sodom ba cha yi chu na gwa me yet ken me ba gwa me te immorality me chet kan me no
dia wa che je ra ja long ka ken den go ro dong de kon chu tin ken lia ge cha na ne dang ra ti ko go ne dang ra ti ba ne di cha la dia ne ji ngai ka ma ken ti the educated man te rol ke we ken te re den wo ya la bol ta me jog na da no che chu ya long ke lieng ra ma la jo ka na de te ga roi ko me cha tu ga wu ni dang wa ra ne te ma ram ke lo dong ke wo dong de da ken sem pin te cha la de ken ga to wan che ko chu na ko go kin kan fu na kan ga ro ro te ko no ba pal ga friend chi ga chum na go ma ne jog wa za tu chi ba tin gen gen nin baro ko kwi ken lot ko me mo jog nin baro ga je wo te rai rai ko chi kan go be te dung rai ko ni ti ga cha we jog ba mo ga nin wal lo no jog ni ken ga jen gwa ga dan la ka ro chen ga kel chen ga ro mo ni chen wal li no but me chi jwa de ti me chi ko ron chi na lu ga 7 days week te chi ko ne la cha chi na le ngo te le we ngo ko ko ne jog ni ke nin wal en tam tene wo kon wi te kwen run ga kwen ma dong ta te ke Ethiopia kwen kwen ma dong Myanmar kwen ma dong Vietnam kwen ma dong Chinese they also kwen ma dong the Jews kwen ma dong but mat kon di al ka jok ano ka den de gwa den je kon jok tin je kon re cha ko te la gwa ma dong je kan ten jeng ne me cha wona ken bi jok den te nin wal friend be tel nin wal wala re jok ga den te kan nin boro che ga kon ne di al kon ti che je ra ya long but nok loy de je long no lo je kwen we gwe je video ne tin kon te cha nge je David ke gwe nin de kon ba te je ga chut kan ne te nyam ji ngi ten ke go ro bo ko cha la great controversy mo ke kan jong ne wal dok ti ke kan tin jen bo ko no bi kon a kwen ten ke bible ke la na pal ne ajen kul da merel go ina ro ba din lu ne ji ta lo ai gwara go chi go nyos tum bom bom te chi lat na ke run te ji wo ke wo chang ji gon jeng ni ja on na ke tin ngwan la jo ja gwa din cher mi che tem pat ka gwa ma tot baro jo je no bum ni jin re gwa mi dia je chu bloy da no gwa din ni chang ji gon jeng ni ne de miet ke min mi di bi ne ngai ne ke ken an wo jen gwa da tot ma ngai ne gwa din re thong ni ti chi ne dong wan chi ke liu ten gwa din a ka ne John Wycliffe a wani ka na ka William Wendell Tyndall gwa din ngai ne go riete cha la da ken especially the mara na William Tyndall may sha na kray why no ko ka pale chi pal ga je wala me we do know Bible King James te ga ne te more than billion people kwen ken Bible me chet ken mo ke chi rien ma go alat wa din ka den ga lo ke ne dia le cha na bo chung ni bi ken dia al boy chene ko mu chene ke cher te ne al ngal ne ba gwara no chi tok chene ba intimidate we mo na me gwa ga no de ga jal chung ni te chet ne ni te chet ke Paul te chet ke jale chi jal ge Yesu we mo ko chi ke chong ka min la tok kwa din go na ya ba no bi ne nge ko bi ne chong re tu ka ken nin ti jek ti be ti a jek ti ne be tiam ne go ka won yam re tu ka do ne chang in chi be ke ji jok pa ma dia se go ge chodu ga du la ko amen Amen.